Atu mai kuki I live ko ni ka ko Tionly Ko ne ngata ni ha o toi hau o toi whai holo o ki whakalanga lea ke hau o tā mai o text mai ke ku telefoni I don't care pe ko hapu ne o ate telefoni he publiki pe he Facebook. But for the fact ke tala mai that you gonna put me and my girls down ko ha ko le ko ua pe ko whaka mana. I am taking you to court. And in the lynch, they will be coming after you. I'm signing everything up today. And whoever you were trying to impersonate, Commerce Commission, they are not allowed to do that and use someone to gather information like that. Pako ela pe fukau loe hak pesi. Tapu au pito ke hau fai mai mea koe ka te au. Ko ne ngatain. Pea tatau bepe ko hai. Nak whakalongolongo ko hinga ko koe ke unoha whakalongolongo. No aia ko whakalongolongo whae ngā ue. He koe ke whangi au ko koe me vare kai tae. Whakau pahia e ake mea ko ala ko ai hake au. Hela ko hamea kutai longa ngutu e tāte loea. Koe na ko whekau ka koe tapu na ke toi hao toi live mo toi hawhaka mauto. Pea koe na koe hoko atu koe na aloia ka koe it's in the lynch. Eke ke ilo i hau whare malolo. And this is not about money. He na was Fakatokanga at peka koe. This is about you harassing us. Pea mo alo do harmful digital things on Facebook. Whare malolo na ke se i hau tungai ku kai poto tata pe. Kaya ke nofo ke ha o live mai au ko hai ko me fare malolo. Sai e kwalo la ngai ko ngawe anga ke iloi ko awe. Pa hoko atu leva alpo no mo apio live me ai. Tapu apito ke fai mai me ko. Alo e ke ka chos iloi chos au. Ko me fai ko pulomi pe computer iloi ka to hai mo ko ke fai ngata aya. Alo e ke ka chos. Kakelele osi mai ko ospene ku teksa tu na ke me fie live yat me fare malolo ko hai ko me mata usi fare malolo. Ai mako uri fiat ka koe mau tolok mau woko tau tu iPad me pepa ko ke loya. Kana ko ria mana ka te he tau ngo flugo ko ma pa fe tu ta ko ke mo ta e ai. Ka ku kai ke malo ku ke fai ma me ko na ko ke uto ulanga kovi. Tapu au pito kai ke hao no fo mai ke ai live mai ate au fare malolo ko hai koe. Pake alo fe nga spelling im ho kalama ke ton pa ke to ka o fai ho fia investigator. Ko le ya aku na ku ta firm investigation. Tapari. Ao no fo ai ho fanki me apa ke ai ke no fo longoa amai. Pake alo ko na ke tala mai ke le ai ho loya na ostalang ke loya ke tala ho ko loya Haina Safi, Amelia Safi. Ospa que tala holo, tala no holo, com ostarpe Amelia Safi ka te koe, ke ngofua pe faiteliha o ma tuku e loi he kutapu e lao. And for you to impersonate the kautaha e pule anga o kutapu. Ko lahi e mea whakalagu ke mau I. Whare malolo ko koe. Paka mea ko pet ko ha ho family ka sere, tuai ho whenga me kau ka tota ko ha feitu. Malo ke no fo ai mai me ko na ko ke to fa ku nga pala ku he ko nga ku o ku ilo lele e chose fo nga he ko ke fa nga ta ai ka te no ku me ke no fo ai pa ko so mai fe tu ke no fo ai ka ko ta fa ke he ku nga ya ka ku atamai pa ala fa me ko don ke fa tapo o pito ke ta fa me investigate loi elo ko ta te na loya naf ka te ko pa ke tu ure batala ku ka ti ke te nga ke ka kai ke Commerce Commission ko ti nga ke na ke nga we fa de malolo e fe ya usibare ta yako kokoe. Tapu apito kita. Paka me ko ta ko na ko polokat ko telefoni. Pana ko sto he to kape ko osben ko tu ha ke olunga me na to he ka te koe. He na ka ke to ka ko ta me ka te au. Mo ke to mo ke text mata la mai o fa mana mai am fa nau. Ho mata usi. Tapu apito ke te ha fa mai me ka te au Pake iloi ko au ko ja lisi te au ko hinga e ka tu ko ha lisi ko ya ko ja lisi te au ko au pe ta ha ka tonga ka toa ai ke lo ya ho remu o ko hanga refund pa ngai ka kai
tapo apita ki hao to ai maha ki text ko ya me fare malolo. Pake no fo se ko ha feito. Iyo. Tapo apita. Sef ko fela ia fi ko ngai maha le mu ya ho se be fakalangarea.